Nyamini pa ma wa kwa babio. Brothers. Mano ko red microphone online. Na apom ti say. Awurade adom. Da nyame ase. Bom paye na afi ye mfa dwumade no. Infrasie. E se awurade nsa. Ototoro bonsu nyame a wo bo soro ne asase. Amen. Ena no pay. Asidanka wudi. Asidanka wudi. Ye ma wudi no so hye wudi no kunkun animonyam. Papa na wo maso ye hye wudi mu. Hye wudi mu ampa. Sasa wasam se ba bia ba no be hye wudi no na aka ye ho. Ampa o. Ano pay gya ye kra ne nipa dua hye onsa. Amen. Yesu ase be di yesu hene. Jesus. Na be kasa kire. Jesus. Animonyam ka wudi. Animonyam ka wudi no pay. Oh yes, my Lord. Papa ye gya ye kra ne nipa dua hye onsa. Papa yesu ase be ye hunu manyara. Yehowa. Dobani for na ahye bia. Jesus. To be bia be sore. Jesus. Yes, Lord. Katama biara be sole tiare papa. E dome santu me no o Yesu Kristo. Oh Yesu Kristo dimo. Papa e judgment dey show sa. Amen. Yes, so be fire no mu. Be fire no mu. Never kasa tire. Me yesu for katre mra. Jesus. Aye betimi dia ka asem no. Ama wona etie so nya nkwaje. Yes, Lord. Ja wona etie so show wora de unsa. Oh yes. Yes, so bi o makoma mu. Bi ona kuma mu. Bi o madwi mu. Yes, Lord. Na asem ebe papa ente ni pa akoma mu. Etuma dwi ama adwesakra ba ya bra bo mu. Enmonyam ka odin, aye yen ka odin. So ma yen kunimdifo. And that was a dominity. Amen. Amen. For fasten your seatbelt. Say I can't fasten your seatbelt. I say for Bible and no sure yeah and no paper. Udini a ubenya wate. So di bagu ya. Unimnia. Oh, wadio. Oh, wadio. Sabi nyamia me wadio. Me wadio. Me wadio. Me wadio. Me wadio. Wase bi wo nyame a na me wade. Oh yes. Enkodi wo hu awu. Se wo nyame a wo wade. Wo nyame a na wo nkwa. Oh yes. Wase nia waji oba ni di no. Wo nkwa. Wo mbokura obenya nkwa. Amen. Endi se wo nyame a na wo nkwa. Enkodi wo hu awu. Enkodi wo hu abro. Orofo. Ena ojontofo no edi amaye no. Ye betie wo nyame asem. Asem ya di bai. Ya tudi wo potoka sam say. Do yourself no harm. Enti de tiefi enyum no mo. Eni hu abro, enku ho. So wo nyame a wo wade. Do yourself no harm. Enya ho bane odofo. Enya ho bane emade ato yi ni abanti. Ukoyo ho bane. Emade abanti ukokum ho. Emade abanti ukoja aware. Emade abanti opamu kunu. Emade abanti opamo yire. Emade abanti omnye obani sa obabio. Emade abanti wo so wonfrɛ wo maame mpo bio. O papa kra de ene na gotam sro. Se wo nyame a na wade. Enkodi wo ho abro. Enkoku ho odofo. Empapi. Aya na take hasty decision. It's a take we are at the end of the day no. Bo say they were down. Situation no aye west. Na fe mi hu yanka na yeka. Obi kan hu yanka e wa mnam. Obi kan de e wo botchery. Obi su kan de wo prison. Obi su kwa de onipa no hunu biom po no akokwane atoa. Enti no odwontofo na to dwom se wo nyame a wo wade.
adeɛ biara firi wo nsa adeɛ biara wahwere anamo bia watu a na ka fi sɛ saa bere nkade wagina ba bi yie nanso as you are disappointed you are failure odofo once a wuti ase a won kwan a e mochaji wo mu afusane yi wo nkwa na wo ade amen wase dia ye twale so mpo e woni da so sɛ sinsuo togusu a obafefe 3 months ago na ohwannua esisi wode wura esisi nnua esisi wa na omo ye mbopo but now when you see outside now ohwannua the same dua no a na the same dua no afu wura na eso aba no a omo po woni da so sɛ they are in the winter time. They are waiting for summer to come. Or for summer heading ever back. Or summer number kwasu heading ever. We are heading ever bomb. Now what shrine? And he said, "Oh, Yamia." Now what day? And you know who bonnie? Do yourself no harm. Enti Apostle Paul. Aman yebia ofamu. Nini haobia ofamu. Nini experience ya owo. And what they my experience a wunya ukoya juma kura ye bisa se fa wa yibra o CV yare ebra ne hwe niam a wa yade wa ye pen ka me be drive na me koy insurance ne mo na kosoro isi wa hade na kosoro msi ya o first time ka kada bibia betima yade a happen asi yanso ne bebo ya bebo ka ba sa kama twipen a ana kama nya ase de bi pen a ko me se manya bi pen enti me experience asa me dravo a na ye careful enti me na osmafo Paul ono na experience a wonya wa brabom wonya nya me fra wo fe na dwuma mu ene odi na se bi man wo efisofo nguma no etinsi ya tichemu du mienu no eho no kono o se ye wuru se nia ye na mo nia ato ye no enya nia hunam ni moja na ye den enya odofo ma we nyu ye Kristo ni a tiwe ase ye mo hu na ye mfa bibi nkekere okon na mo ye bie wani wonyam asemu sanse opsuma bufo na mani hu a wokọ mu ni nia ofa mu no ono ye hu se na oni nipa na ye den enya enti no ye ni nipa kwan so wo hwese nipa baba beche no wo hwese nipa baba beyi no but edu ba bi no o hu se no, I'm not fighting against flesh and blood. We are fighting against rulers, against authority, against powers of darkness. And I am called Ninginaso. Yafa rulers and so. Ruler. It's many but you want us to stay today. You have to be kakra. And no soon you be jina many but rula no so kwa ne na de ye begina odofo ye de ye number 1 ye ko number 1 so wasi ye ne mpanini tumini ewiase no tumfo ahombani akabreche za homu we nyina na ye de anya but wasi rulers so obi ruwa so obi shawo so a odofo unni ohun enye nia wo pena wo ye den wo ye. When you rule by someone or something, you don't be by yourself. So obi rule and na bibi ruwa. Who know him? And you near opening now yet. They had the pen and now ye. So now let's see something here. If a country ruled by a king or a queen or a prince or of war, that person, we don't vote against the person to step down. And you go promote the dis and even country biara or him now or hini and now princess be and now prince be na yade a rule of mine. That means a more prime minister. I don't need vote to a you know. But Sandy pay a bobo dear. We go promote and Timmy you want. Sandy pay and nipa. One more day Timmy you want. Sasa assassin our tesson and your own dear. Young fire mammy mukrum and yet fat home. Young for Holland and young fat home. Young for Belgium ha and young fat home. Belgium ha your president and your prime minister. Yeah. Holland also the same. England also the same. And no matter our party no politics no pay for the back. Sasani pay kasa.
mutie Samu shamrabi mu ya bibi na se nkoye no so man ni ma nkoye a oba mu kasa yenye ni sei obaya mu kase mu ma mu ncha pipes ema omo modi aduro omo mu ni krata na so hima na ohene ne ba out say mu ncha pipa minister na wosiso no onni power bia enti really my power ma yahu say sa to me that demon or power to rule your life. Nti se rule life wa emfa ni obeye emfa no usika ntumi nyo o buy card ntumi nyo o visa card ntumi nyo American Express anyday ntumi nyo o nationality ntumi nyo if they rule you or of war let me say eni ma yere ajukon ajinya mi kuto ne beden ebetumi abam sanse nyankopon de o tumi o power enti yana Christopher esi esuro urade esi esuro onyankopon sanse ono de he can strike them with sickness with death obetima ye bibia enti na okan Acts chapter 12 no 22 to 23 na Bible say Hilodi nyame bono no bono na no ya fana anko she asie yansan amrama nsaw emurum ho immediate na no opromwa anyakopon yi ne e kana se yes enti sene de se obi shawso hu bi shawso a sanyakopon na pasa be pano so amen enfani ba bia de wa hye enfani ne awunamu enfani ne atowo enku hu enu hu abro do yourself no harm and so abraboro and kasi masi me ma bre no omo ma bre na o ma tada o fiji mu no ono ma bre no e no ma eden o ma tada sansa bra David ahenie no so awrade ani wie na awrade se hwe mra so wonu wagya no e kwakwa eden akoda so once I would see aside odofo onyankopon ewo mrepa ewo no onyam edema enti saa humi Paul amia hu se saa demon yi se wodi wa brabo so a ono na wuru enti saa demon yi wuru kuna ubonsa kwala kete bi na watwe kuna fifie no de na pie saa humi saa demon yi se wuru oba enfane o gift a obeto makwala no enfane present bi obaya makwala no se nyankopon ambamu a hwi ni ho a wo ya ebedi akwala no enti when na Paul ademayen na oni no do kofa mu ne ni ato no e no de amaye se ye wuru se ni aye na mu ni ato yen ni abaya brabom ni a ebeba bibi biara betu yo bia ye wuru se e wo mu se nipa ne nam so ba nanso nya ni nipa no na ye de enya Bible ka flesh and blood no oka nipa oka me oka wo ohanu be fa me so na ye de aba ebe fa wo so na ye de aba but ye wuru say enwisia bia no a e twan ye de eni ase enti ye momodi say ye betum sa cha no na odum cha na enwisie no e gina bia aye kwa enti Paul na mani hu ni hawa koto mu no enne dei enne ne de wode ama me no mienu say ye hunu say de enam mu no enye hu na ni mocha na anya ne ewukunu eye no ne oba no eye no de bofra no niema asesa no abjuma niema anya nkoyi esese no awade no niema eye pasa hwe adwuma yam frau krata no obra yesa unya na kanu se unya na nyuma adwuma beba na safe ko da adwuma kra sa ateko na fe de o kapra se ne manya krata ekra nkaye hunu se hu bi wuru wa brabo sunsun bi wuru wa brabo se o ma mi mponi eso e ba ifu a nse huhum bi na yeden e wonu mu sa ho na yeden e so o deletia sa ho nya sa nipa no dise komu kuna menka so makoma yeden akunu to bia ni manini ye de ese wo yeden wo ye do yourself no harm ha ho ntete wo ho enka si senti enye ne ho na no moja na yeden anya do yourself no harm nyame nipa amen and of God now welcome. The show who said a Christopher Yabamu them too. Oh Jesus.
amane bia ai komu no etimi ma yaba mu bu Jesus so Bible me yet asese ne ne honam ni moja na anya oh yes eti se betime di sa no ma we nyina so a Jesus ebam Jesus bam sa papa na ma wa bra bomu a utimi nya hwe da pita sa so ono no tumi na aburu ade nyina so aburu ade nyina so eti no se ya fa ya ha no ya da de nyina de e ma no 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 betime akonka sa no ma nyina amen sa se tumi ne bedi usu a se nyame amamo utimi ne wo sa Paul eno ma ofa mu no na so pa so no me pa sa ko no e farsi no timi ye bibia bi na ba do ba na to ya papra ono okwa amafo di na chiebo ebo sema no na so odi no ba to awrade so no eno ma anya easy ama no report me je permission se me koku nipa o ja se kwaji baba me akuno na ye bo sema no na so ba je awrade di ye no sa grofo ya lele esa atan no adofo di entia enam Kristo na ado ho amano no tumi na wanya na ahonhom ne sori tia sasa nya me tumi no ebrade nyina so adofo eti se o abrabo mu na se Kristo ama wa abrabo mu a do be bia be kwa enfa mani a wo amu yare a wo be famu amane bia ba to Jesus fa ni nyina ma Jesus sasa wa ya ho di ntimi yenya santimi se Jesus ama abrabo ni mu a adofo je be bia e be kwa sasa tumi die ni ahonhom no omo tumi no so omo tumi so sasa ultimate fa flesh and blood enye honam ni moja unko antimi nko okon no sa Yesu ama abrabo ni mu ana se Yakopo ama abrabo ni mu a ultimi nko enti na yesi fa ho to awrade so sasa o na timi ade nyina ya obeyi efisa nko asumuni ni oha ne ababresa o famu no amane ne de beba eso awrade ebeju afiri nyina mu eni ohun awu odofo amane ne ba ekaka wano aduro enye ohun bone oh yes you free oha ne ababresa nyina mu sasa o de ho to awrade so a sa no ma ne nyina o ba de ohun afiri ho oh yes you amen do yourself no harm odofo when you rule by someone or something, you don't be by yourself. You always act at normal. That's true. Because opa me ko wale na onti sa. E tere ne de bayesa. It is a baby person be wale po. O person no oba no better living together. No moti. So obi a moti fie de obi o won chen ni se o mo wale. Ye kwasem. Ko so no si so ko wale oba ni say kimpe. Oba betra ne kon so enye se wo eya honhom bi odofo ye ti sa ni ma yase it is start say oba face sa spirit no na watu anamo akọ ware oba yesi obe man sin so ma sanwa den waham hamu sanwa den wasin so no amen oh be man pa me ko ware no me wale me na ojeje me so no eye honhom bi na manetini sa wo bro pupu no obro no enye ne pew be at a wound or at normal. Or bad to me, yen kunu, I want to see it. Me pan of ye yemi. Me pan a brain yemi. Who quite a county one when you beat that. Wouldn't you have a run war? And to pour a money a cotono. Our Filipino. And no be none of the what dear mayan. Say ye me and now. Now yen shakotadi any na. Na ye to me sound me again. Oh yes. Say abufu ruler spirit a demon. Oh yes. Sabufu show bisua. Obetima didi obi atampanye bi atam. Obewu ye na fe wanu no. San say enye ne pew honhom no. Ana abewura mu na honhom na kire say say no wo ye na dem guase bebi akire asam no kro nan kawo na udi bimu but we ase wo na wo kodwane toa TV kakrakasi ho but na remote kete and they control yes remote kete and they control no nkwala toys kai obeto battery kete nhemu a entimi move bibia wade amade move
enti ade na enko yie no wose se nkokoro ba mo so a pa mo so a obaye niam kese mbetutu ahompane mo be sayare sisa no nkokoro ba wo so a odo ye adepa ema niam akoso enti se niam ankoso a eye honhum bi na ede adi tia wabrabo enti na de Paul ni Silas amani omo fa mo Philippi enene ne de ye betwina so na enumienu ye hukwa na omo fa so a nyame chi wom na ye nso etime ade achi sanse na Paul ni Silas de omo de no nyina nim se omo ni nipa na ade anya ye nyina enim de si wo Acts chapter 16 Paul and Silas abra omo nam ekosoma awurade omo ni dom ni nyina enam Bible say na baba wadu okro ni mu a Secretary, why you ready? Acts chapter 16. Yamishraw. Na abayo bu okromu ha. Ene yese kasa quotation. Ene ka Christopher. You preach every week, every day. Sa Acts chapter 16 verse 16 oy koi. Esika ho sa break. Sa say, wasi bibia wa dai. E wone mbre. Emra ye wo mi eye mra. Na dai koso enti this quotation say itimi akire mu emanya me mahu say enya ntoma kokko nyina na ye kokko tuma kokko bu a wo de se ensuo mu na wusia wo ba wie na ensuo de afita wo ba hata ba wo waje kokko na hyawo tuma kokko bu so de be hye ensuo mu uba wie o mawre mu nyina aye ko atu sana na sa ba yo no ere wote sanse na nipa bi eden egidi no na bo sa ba yo tata Paul no senkom hwe omonofo no ni mo onim se ne wo ye ne papa na so opeso obere obesew na bo se na nyame a we mobrohunfo no odonfo on pese ne mabese no Gia baba wano. Na wajia baba wano. Bible say Kronu mining na yeden. Soliti ai. Sanse ne nipa bi anu aduane yeden. Owo. Odofo. Obi di wudidi o. Obi di wudidi. Oh yes. I will say wanya o prophet bi pa na one nenam. Adifo de papa ho. Troni de wo mumya enyina edi adanse. Papa ho. But wasi dua na ba no eni ehu dua kro aba no dua na ba na oka no e package o package na bufuo wo akono wo sikani bre wo na ta wo enti hwesa package no de wo wo de hwe de wo na hu ni a wo ne som no ono ene na ba no eno na ba na ye ka no ba na ye ka ne binu no enti wose omano ebu fui no mo soliti a Paul ene Silas no mo de ne ko mpanyifo batwam e ho ene o ha no start say dey e ba e ye menu mi na ke be ka say why God why me na me somo na woda wa frame me de na ka me kodi me boni a me enjoy me boni mu ne de wa frame se me meka wa se me ye wadwuma nti ni atumi nti utumi nya senkyere ne san se ya papa kura ka se o tumi se ko be ka kire na gya no na bofo eden aba jemi afiri mu nsam nti nyame wo tumi se ni ami na mu ni atumi ba bi edi magiren wo be man from aboni bi abo wo sumi afiri wo why odofo ane de sana wo ka wo sana wo so wo ka eden na atumi eden na ba me sui nyame wo wa anka wageme aden na rade hwe ma so wewe ba me so anya boni so na me koye no me ye ne papa mu nka papa de wo ya se nka papa ne ba wo so aden na ma ye papa na boni na e ba me so abu say no mo hye say ye mbo mo ba na ka ebo me ma wi anka mo nye den mo twa me
enu nyɛ akyi no yɛ bɔɔl ma wiam nyame nipa yɛn ka free 22 no wɔkɔ 23 no wɔkɔ Acts chapter 16 23 no say na oka won mapi what the one kogu afia ase o se na oka won mama wie no na nka o pa ne se mi anka no no Bible so asande ne kogu afia ase ye ka afia ase a odofo me absent am ye ka kre nya me di makoba bia kosua de papa me dia ne nya prison me call you said o ka che Jeremia so call you fo le fie na me kire wade ho anya prison na me call ye no mom on mama na me te fie now so it's like say me chef fie ase san say me timi bie kwa ma bayre ma ba radio so ma be kanya me asema kire ho anya prison kwa na ya fie ase odofo wawari ye betima chef fie ase ye betimi de ukuma chef fie ase ye nyi ni pie no akohia na akoware no uyo bema o yiri betima chef fie ase sunsun ma fie ase won pie mpo no akohia no aka se me pewo wajuma ebetima chef ase o krata ebetima chef ase wase ya bom ma wie no ye sande o me yeden ekogu afiase sa wo kwa afiase a yenko yenim ase what the one kogu afiase share ofiase fo no say on fa won sie yi wase wasan share wom say won say obi be ru wom ho no what you say obi be ru wom ho no wo so won say won yeden on fa won sie yi enti se wo be wo pe bibia di kura wo yeden unya ta mo no so ya unya abochire prison kura de say ya na ho ye kakra because your board no makobi Ghana de ba e be hwehwem kura ahwe say bibi hyemu ansa ye nyinya bia na kura ansa no wabi wase ye sand wo mo share o mo nsa say on show mo so yie obi show so abarabo mu ye de wo show obi nsa akwantu a wo bai eya wo say abrante bi no so okọ Ghana na on person wo bobusia na mane because ni fie ye dey fie dey to mo bi amane wo so kan o fie fo na obai fo ni gina won chen pe o mu ni mutama wo ba mutama wo beduru nyina wo na mu nyina o mu de satellite ya dey atoso adi atoso satellite tawso san se enipa bi wani a mu hu ade Bible sa bra ye wu Yesu no enipa bi no mu hu stars ehu se ya wo agenkwa no wo agenkwa ti sa no bo no fo so ye dey ehwe ni niam mu enti obi adinani asibu so se won hwe e ma ye fo no oba metum ada be tomu na wo so am mixe wayi a wonu se yes nyame ahiraw oba ne ba no obohu na information dey ekọ information ko obohu anu asan lusu obi ed wa show obi nsa so onye dey won show so on fa won sie ye yakọ yanum no say no so o share on sa no what the one kogu afiase ai wo mfifin no mu na what the one ebo edua mu urade amen na me ba ensam anya sam koto ya bo first ohunam ye oya bo mire eno ye yare o ya bo eni asande wakọ obi nsa wo be dan jo ho afiri ni panensa ya sande wakọ afiase emfifiri o sa wo ko prison na be gate ebe bia ma wansa na wakọ wura akọsra obi wo ho gate ahoro ebe bie ebi di o ma ya lock o mu da no ya ya we mu dia de ye do ma konfifiri orofo so yire ho asuma urade yi a emfa ne ma ni agro ne ma na ye basare emfa ni agro e mo wapa mu ne mo sorry ya sandi enyo mu nsaw ha dia che okura ne dia den ebu akwa ti de ha kofuna gun sa ne ya sandi ni jacket akata so ye mpese obi abe hu ne di jacket na kata so na ha kofuna gun sa ye fede for good o yere mu dia ya na to mu nan say ya chin krama ya mi tafie 2 months na POP 79 e bo dia mu no what you say POP 79 2 months meti faako mi tumi pie timi koba bia bo ase kwana bie na nka pese me bam ho na so si mi kwan so ma me ba
Me nyame pass that radio. And so I cannot drive. POP 79. 2 months. And to when I'm say nyame mama kosua de. And to be 2 on 1 that day. First week, second Abraham prayer first week me buy. And they won't pay no. Yeah, good. The second week, the man Yamini Paba Jackson by. Or preach the same quotation. And hop and then Yami Mammy Sumi Yansa revelation. That's a meteor. Yadia dear bombing BOP Shaminano. It's the same like me that prison. Yes. And when Yami beer money, no beer my say yes. Yet what to a fiasse upon the sinners. It's a Yamia Juma, yeah. Nyamima wo chichwa mo re nyamima wo chira mo kwan obodin fodin pese obapia bio e ka no nkuko na ka wagu na wo fiatas fo asase so na se on tibi ku dia ene ne de ye be chichira wonan oh na so odofo eyemre oh yes eyemre na onyame sere wom onyame sere wom wase ya sande ato wom nan ke de to nsa pa na ka betimi asore no abehwe wani abehwe kurom kakra na dan so e me nan so e me ha window mu kura gi me bu nkotodwe ma ha window bu nkotodwe ma gina konya so abhe window we de gina wona so 2 months Peter Crutches na me de me na ba ko ne bo nkonkompe papa me ntwa no ana me hwemu a ko prison kura no ko microphone prison kura no de minim sa se ya chiwa ye de gu nsa ba onan no oh strange na we tio Yadu ya chiwa ya chiwa kwa de begu nsawo se ne wo kai na yadu wakọ yadu ko tuma ya jaw we so the inside ho no ya sand ya to obnai oh Jesus orofo he fa we wura huhum na hu se enema enkoyie no wa sedam wa che enema enkoyie enya so da physical prison o spirit o shafie wo timi mpie enema ntimi mma yedi bibia so nai so now they want to me my first idea I know what I'm talking about. My family I know. Yes. What done I do no POP emushie. Untimi na. Tipo me say pa. Onyame shame de ho no no. Man. Eye wonti. Nyame de makofa ne ma bi mu sai. Me meka bibi nya de nasam nya de enkire wo. Nyame de pa yanto aso. 25 no say. Na da so no mu no o si na da so no mu no Paul and Silas bo empire to dwom adati na Paul and Silas to e bo empire to no nyame pa che obo ase wa ama no Paul and Silas mu say no situation ye wo mi enye honam ni mocha ye hwag san krofo ya at the end of the day no ku no mbeku yen ye ti no mbetwa kamo boy ya mawie ne kamu nya ye ba bia mo de ye betu ye ni ekoso no kra no da bia ekonanim Debia bells ne ba na eba. Debia yare ne kwa na ekosoro. Ukwa doctor no hunu ye won ka no ofo so kura bisa wabusuam so ma me na na bia yare we bi panya. Enti dia se na yese ne obe den. Obo tonyom. Ha, hallelujah. Amen. O se na yese obe den. Obo tonyom. Orofo. Bible said they sing unto the Lord. And you go ha. Aye. Asidanyum. Oh yes. Midewa sidako. Midewa sidako. Midewa sidako. Midewa sidako. Masia meti. Pape wonkuane mejefu. Sayana wasia. Mayo tiafo enyumbu ha eye asidando oh yes nyamia ye bibia ma na ye den o danase amen o se Paul ni Silas o me ye den ka ho no mame o se na da so mu no Paul and Silas bon paye todwom ma onyankopon odofo ye bebo mpaye ne ye wo mu bia no ye wi a ye bebo mpaye yes ba bia de wa hye ba bia de wa wura ye bebo mpaye nyame na sem makwa na sem makwa na utwidie no mpaye bo no be bie bibia de akyeche wa brabo o si omudi ede tidie ede empire eto dwom emma onyankopon na meka se omoto nwum ye den emma onyankopon o ti ase amom na meka se enwubu ha ayasedadwum yes de nyame ede ayamaw na wo tanase good o se me ye start me bo nwum bi se mi ni o ayeda ye bi na maso a obi nya ni mi o
say ya da yampa because ade nyame ya mame no abro ma twene me ti ase so obi a odom pemu abu pen di 2 months utimi woko nante dia ayetaye ayetaye dom pen nya se akwan yo enya se ho atwetwe o abu pen na se ne utimi nante drive a ayetaye so what ya say ayasida ene wonyu bu ha eyenkuransha nwum se nyame nipa wo yare na obekoye operation anase ukoba bi interview bi anase ya fra court ukodi asem na usuro na obohu eyenkuransha nwum na obi beto ama na beto mesuro ye wo nyame a ye neninam okutwasu a ne nan kansue juda busia kuomu jata sayine kunudi franke sramapo musu asabani de okufu joshua ma kocham adinyi na fa pimwe nini fari baya waduma kuma nyansabu akwa woni ma de nyina otu sanyu ya eyim kuranshe de enyum but was say Paul ni Silas kanu mu betima to sanyu we bi omanto na kanu ko betima to eye da ya bi na maso a obi nya ni mi o omanto danase ne mo say Onyamie wona ya besuwo wona obosronia sase odia wona ho mego nipamu dade ansanu nipa beye okrati asifue ya besuwo da wona ya besuwo da ya beta prison pokra ya besuwo da media meta ya limpa sumpa ya besuwo da enum se na Paul ni Silas o to ye se mpempi ye ko ha no sowe mu a anya se na nyame bomi o bebrebe ne frihia efrihia kaso da pi odofo manyame hu se wa ye kase so problem na wo ye den wo mu Paul ni Silas ehun se nyame so sin ohanom ye den omuwo mu no ento mo bompaye na mo tojo ma awurade na abra na wo yesa no eniema besi odofo abra na wo yesa no eniema besi odum bibi lesi bi ko so ade na me kirawo abra me yo operation wie no it was big pain doso ade mo se doctors nko mo kasa kasa mo ho nika onso abrofo mu din tro ne ma biana timi kwa na me fi say bibi boni bi si operation say ja order ho na ye twitwa enti awa na me ka chenso no pain is too much na me ni pa na pain na no tere kai doctor ka tell me say it's enough imro om dia ma me ni imro injection ni mo agbo me no bibi ani ho a om betumi dia ma me bio om bibi a ye ni sase wo na ere ebeba nti esi take be after 6 hours and san om betumi ba bibi a mani pa in fact eti etu anyumra anajua embedaro mani pa I thank God ne samseya yewura bibi mu a wode maye me hu sai ase menya heart attack I was say me da ma me hu sai the way am humanity ye no me da me fam ye den awu cause me pressure na akosoro pain no wosoro ama me pressure no wosoro omuso ntimi nya bibio abo be 1 o'clock stop ibi wo mu ana me wo na do so yes me dey started me bompaye na me sorry urade Paul ni Silas o say na do da su no o sorry ye no mo bompaye mo tojo ma awurade started ye it was a basana nurses no mo no nurse me 2-3 day no me the whole night o yo mu nyina so to mu titi enti ba bia o wo no me room ne ben o mo office o central kakra enti o mo ti dede kakra ya no abe hwe no ko no ko no aba please can you sleep it's too late
ya me form ni nya bi na wo fam te me bompa ya me ye worship wie pe ya me nipa as a leg bi afre me so what na ye loose na kuma na ba down the team ani na pass 6 o'clock but sankama nwura nyame asemu anwura nyame mu a enu ano no kanu ano no kan nurse ni be force me ye de na ma me so ohwe me so owuru me on ka kira me se me na obone fo ne de emete makoma orofo nyame asam ye be kan se ya ye ka se de bia no ye nka se nyame akase ye mfa mbre mu ye nso ye kokofa de ye dwuma enya mu kwa no obone fo ne tata mo ye nyina wa tata ye na so se ye hu ate ase ye yari da nyina obedi nkugu amen hallelujah amen ase no mo tojum ma awurade yenko ye num mo tojum ma onyankopon na no de fo de ti ase no mo ti na empofru mu ala asase kase asase wosoe asase woso ba bibiara ota biara yesiesi wa brabo so amen ota biara yesiesi wa wade so ota biara yesiesi wa sabere so abra wutie nyame asemi be mpabo so woso mie na woso tender emra asase woso na sa ota no emreki aboso ota ikramofo ota adisifo ota in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Holy Ghost fire kaba sata yandere basutori yandere kabarabo yamini bayen ko yene Jesus asen empofru mu ala asase kase ema wosoe asase wosoe asase wosoe kase ema afiaso enyi asora wosoe odofo die kuti ono bibi gina so ejina bibi so edan bia ni wa any foundation babi ati dan esisu nyase ye anom di cement omo to form eno de esiso this a foundation anko ya dan be senke e bibi gina so bibi wuru abrabaro to mi biti awade to mi biti ne e ko enko yirma won ko to na wonim ne ya wona mu odofo na me pa body say nyame to mi shake saade no nyame award shake saade no bon kuku jamre ki saade no na go Jesus Christ of Nazareth in the amen Bible say na yeden asase ne yeden ewoso na nyina so no ewoso ye he na amunu mu hara apono no nyina buebue o say o kan Isaiah 45 o say biara medi wanim mabie ko obra pro sabra wutie apono bia yatum wa wade apono wuye de apono o pepa pro onyame som pro obi wo ha onyanko be kwasori o nanso yato ne prum ewo sunsun se on pieru akonyame fie akonya nkwaje enti ne de ohun se ye ka nyame asem kra na ne buo fu enya wo odofo me pa ba se nyame mie sa apro no ba se mie kasa ma bie ko bra pro bia mu atoto o bra bom be sharu o Yesu Kristo di mu onyame ode sro safo ma Peter ye gi sa safo de pie ewo Jesus Christ di mu amen ba se na pro ye den ye amunu mo apono no biebie na won nyina ahoma sane o se na wo nyina ahoma ye den sane na afiahwefo no efiri enanu mu nyane o se na afiasefo no ye den efi nam ye den enyane odofo hwe wo hyebre ni wo yie de e wo ho se ebama nipa bi ho tom amen wo hyebre nipa bi hyebre e hye wase enipa bi hyebre e hye wonsa enti se nyankopon amie kwana ma wo a omususu omo hyebre na ayeha esa se na ese awurade ki Paul eni Silas na nipa no so ye den enya wogie enti odofo mentra se nye din wase na wote no enkwana wo no enya wo ntina woti ase o there's a purpose to tell what here adwuma bu ha nyame de obeye epuru bu nyame de obabiebie ekwan bi wa nyame na so be check nkrofo ma na kaye de wan se kane ye be kasa ma kire wo se ye be ka nyame asama kire wo me hwaba bia me firi abusia me firi omani kura me firi mu na fofo am no mo sha brabase ne ba bia me gina ya odofo nyame de me ba ha se obechi wo grade enti enne de wo so ne wonam ne mama obabu mu don't do yourself no harm and kasa wo ko wo se wo enti enne or the first for Yamia Semi, a two Akuma Poso, let's sorry. Amen. Sorry. Or say, not any panny a day, and soon Yane. No, so now
afiasehwefo no nso free enanu mu nyane o say na afiasehwefo no so free enanu mu yede enyane wo chapter no verse 27 verse 27 na ohunu se afiase apono no abuebue no o say abra ohunu se afiase pono na biebie no o twenkrante se o ya dofo aha ne message no aha ne message ni ti do yourself no harm. Do yourself no harm. Ye de ne ko share, ye do mo ko share obi nsa so onye dey. On hwe o so. Oni parent man hwe o so yi. E na ni wura ye den abefo ma de. Ko bo obi sia bi senka o ye den. O de bay dikwa. Bi sia so pa de business. Ene man ye den enko yi. E kan so pa. E kan so pa. Ene unhu ne wonye wo osi ohun se epo na biebie no mu ni ho no ye kai ho man 27 to 28 time o se na ofiasehwefo no efiri enanu mu nyane na ohun se afiase apro no abuebue no o twenkrante se anka o de bedi ne ho awu ya orofo e ya ojo ya ono amere baba o de nya botre amere baba oh yes amere baba nyame wo mere ma o ha wa brabo no amen amere baba ono na ye den ebeku no ho na wo de menye den menku ho oso bonefo bewu woni boni mu oh yes abana wo tutu no akasa den ebetom na so wo de menye den menku ho orofo do yourself no harm yanko yenim o twenkrante se o de bedi ne ho awu wase no twenkrante se o de bedi ne ho awu efiri se osusu se efise osusu se enedefo no adwane oh endebiamufo no Paul ne Silas adwane sane ne de atamfo ombeba abehwe so omo de nkom ye se nka wo nka betena ho a ombeba na oni wona atia so dem edanya nyase ye dedication to profrado for se omo mehwe ne nyame ayama wo omfisa obetena fie sa wunya djuma nye obeba na woni ho na wo djuma na yama contract fast contract na wo ye djuma ombeba omba se wudi wunya krata obeba obebisa so koyo se mi kokomiu me ko je me pepa Onyankopon de oye no wase ma wonwani wahunu sa wawurade waboa me na wakekere me wure awurade ba mo mani ahu papa na ne hu ye se epo na biebie na nipa no menya dai omni ho omfisa wo de wo yakobreto obetena ho da on solida on kwani mu da emre bi ba na emre na tu odofo emre bi ba na emre na do yourself no harm amen wase no fan krante se o kudu ho yanko yanum efiri se osusu se enedefo no adwane osusu se o madwane na Paul di ene kese tiam se Paul di ene kese tiam se enya ohun bone owure do yourself no harm miniaba do yourself no harm miniaba ma do yourself no harm enya ohun bone bi adwuma na se no ma enya ohun bone awade na se no ma enya ohun bone oba na wasesa no ma enya ohun bone men fra awade na se miniaba na minipa unim se ohana bebrese bebre wo mu yen ya na de man ho yen ya na de man ho fellow blacks yen ya na de man ho oha bebre problem bi ba me no ntam se sia no a ye twa police amount maka o security nya ya dai a kire wo at the end of the day no na wo so kwai no so kwai dai akoka me secret ma harm me ho do myself harm and nyame say don't do yourself no harm do yourself no harm odofo menya ho bone menya bibia ebe hawa brabo nyabotobo ase ni aba bia no nyame wo mre esu ohuru kru aye dai etwo wase bibia betwam masam ne anya dai entwam da amen ni aba no ewe mre odofo ebe ko eno behu oba no atwakoti ama ne kru akwala no atwakoti ama ne papa ne mame at the end of the day no ruler of darkness mu na ba be rule ama wa ye ne yesa se wo ye at the end of the day na hu ne ko na bia nipa no kura hu ne bio obi wu ye obi ko da prison obi ko ye wo fi kuro no kura ko say why lonely it's this decision order for do yourself no harm
dia wona munyina do yourself no harm odofo ene de kasa se de Paul kasa ye no e wo Yesu Kristo di mu amen se how ho enu hu abro e ma dia bai yo kase wo awadanfo emri bia na ne bokosu atafre asanketu bi abaye asem bia waka kire no na telefo ko bia akoso na security bia wayi apie do yourself no harm odofo ade kete na baye kase esa ni abanti papa no face Paul ne Silas ko enti so mo kodia this is my end fere no owo de afanyam no owo na me ya be twetwe bi yakobbo me sade yabu won bi ya de makotum na se yakum de mekumi ho no fan krante so be kuno do for dia wo fa biara so de be ha ho wo de be sa ho bia awurade di mo fato amen awurade di mo fato amen fato awo kire na banti ene obi pese okoton na japade obi pese okoton ne dan po odofo eyemre bi na aba amen konko to dwanim na yi saade na ehye saade na chini firi ho anya saa obeton dan no obeton wa japade ba still sa problem na yede ado na se Paul ne Silas hu se we nye nipa problem we de eya honhom problem ti na the experience of famu ndi one Paul ne Silas e famu no ene de no yede o de brem no bi amen don't destroy one another no me destroy your home yes say your home na brofi omo chom office no mo we nyina information ye yia na de ho akọ ye yia na de ho akọ say nia nya sa kwatra sorry dem orofo ende ni apofo amu na osrafo na nka obekudu ho no ene de yesu tie mu say de Paul tie mu no say decision bia wa take ya ebe harm yourself no there orofo twaso amen na me pa yemie 29 30 31 no say Paul de ene ka se tie mu se enya ho boni bi asi enya ho boni bi na ye nyina wa ha na ye nyina wa ha orofo ye nti na nyame de yare abaha say me kasa asem kire o amen 29 no say no na ba sa kanen na obisai enya na nyina wa ha na obisa kania de America bai na ode ahopopo be shia Paul ne Silas anim e be hwe Paul ne Silas anim na ode one afri adi ode one afri adi no o ka se awuranom yenya dai na waje me nkwa na wase jeme awurade Yesu din wase ki awurade Yesu din na obeje wo nkwa oni ufiefo nyina nkwa amen wala asema Paul ne sira ka kire o wase ki awurade Yesu Kristo ede edi no obenya nkwa je awurade Yesu Kristo din na fam paibo ne osori ema awurade enye kwa show pants enye kwa fa kubebra enye kwa fa kandebra enye betua sika wei Paul ne sira sankotua sika mo bia se ommo mpa ye ma no ya ba ha yanyi obi sika da se tua sika we bra ne ommo mpa ye ma oda Paul ne Silas edi nyame na kire wom orofo ene de ye da sa nyame na di akire wo Yesu na ofiri soro bae se nipa ba na ko we nipa sa me ne wo awo ye ne ko betimi aye bi oh yes ko betimi afa mpra ne bi ko betimi afa ai asafo mu ma ne bi se Mary Magdalene no mu di na chi ko betimi afa bi ko betimi repu asore ma ne bi na so me no mienu nti sika kura no onhwe so bla no de ma no Juda so onhwe so me no mienu nti awiase ni je ni bibia na ka obetumi Bible say o so ke scientist for no o ma check ye bi hu say Jesus every day 24 hours no o bompa ye 17 hours ona mo okoto nsuo kura na o bompa ye
I said, bathroom crown or bonfire. There be a some baba no busy. It can't tell us, and I went to me back. Or of what I had in Yamia Samusi. Yamini pepper bump, will be a bonfire. Amen. Will be a do a crochet. Livia, Wafre. Nobody by Yanko. Amen. Amen. Or of what a new home. Amen. And your home bonnet, I'll be that. That's a papa. And then I say, Christopher Bebre, your bamboo them, and I make them. A maniac crabby, I become Jesus. And I just said a radi apai, and I said a radi refie. So, we by Christo D, no, we can't trust a Christo, no one to me, Yaria. Or of what other, or that thou. Or that thou. So, we can't trust over Christo D. Oh, farmer near moi, or what? Sasa ka Kristo o me woman ka ngata say ne man tam pianim ne nya ayare ka be da ayare o be da ayare orofo enti e ma we emu obamu Jesus o be jide ni afa ne say e normal sasa Bible la katre o se sam kon so we bebe no mu na ni gie amen enti Kristo da man nya bia o be fa mu biara na so hu say e awrade na na ayare ahyeman that's sam so o say you have to pass through test. And you got your testimony. Amen. Oh, yes. So, I just saw you. What do you mean? What for? It's how many Amaniana Bebano. Jesus. That's all good energy. Amen. Your poor is the last one. Obio Muyanya Mia Juma, Yaminipa, Yamin Crow for Mukanya Miasem. And I am Yamiasemiti. Yabachuom. I could go fiassi. Yes, I'll go with them. Yes, I don't. I don't know me as I care about Mubu. Oh, Kiabamubu. Oh, now we need to know him. We call office me. We call you. Now, we get time crutches. And I'm going to come. He said, me face the situation and woman be your day. And for me, that. And we call you, and I'm going to paper something. No, maybe I say. I'm going to mean any decks and so on. Can't so I'm in say the corner will be framing now. I'm going to boam and I'm filling papers. Okay. You mean what Nancy? They will call me by name. Because on my mommy number, the mom, on the bomb, the normal framing. I'm a call. You may tell Papa be by friend. Me na me de. Oscar, I say, aye. Good. Yanko. Unim. If you say me problem na mo mu no so see nipa na ho no me kita crushes na me na ba ko na me she POP na kon papa no ba no te hu chemu oni dia otimi nyina ne na so kura ampo e no dia ne oni anida so bi say date bi say doctor say no ho ba na sorry e da fe na afi me kokura no na maya pasa na me kura ma ni ewu ama papa no me dia awreho e ma papa no enti abra okotena say na get papers in man because so this is my first time be say enti no me hu the way I me feeling me man also no problem man feel bibia we man am say God bless you, thank you, I wish you soon recovery. I say or some me won tom tam see asem onu no ka kire me o me say me pa nyina na show nkuran oh ono to na ba mumu yo what you say because o ti asa na wonkwa ah o ti hwimu so ye na dwuma o ti hwimu ye na dwuma woni da so ka kire me say o we see me soon recovery radio na show nkuran te ma okra o nya ho te se ka oba mu kura buo asam na papa ne ka kire okra na timi ekenya me say na ka me enya doctor na ka kire me say mami ntia me na so ka me de na pempem wo me na nteme baaye because ye me hu ye no adoma hu say to dofo ye wonna mu no bi de so sen wo de ya me pa ye nko awrade oso cha wo ha no it's bigger than your situation Jesus awrade so cha wo ha dofo oh how bay oh how let say you Christopher bebra how ne ba Jesus ya let me ba no so oh yes na just awrade pound but I saw who say awrade no or test bi no way because one yen so hwe a dofo utimi nko wanim utimi nya certificate say one yen exam so utimi nko wanim
Your Christopher bebre wa. Aha ba mane ba. Jesus. Omuni anu yi, o manu yi, o mo ana omu yi o mo ano. Ya de betimi aba. Ya be bon pa ya man. Na so awrade nim na, ana se onimra wo ha ro be free mu, o test wa he. What's the Christo no about onipa so? What de na abosom so? Or de na malam so? Yes, ya na ekreti or how na eba ya so. True. We have ourselves. Because already ebe promote you. Yeah. But wo nya anu yi. Anya anu yi. What timi antwen. Ye ni Christopher ni o twen ho ho. Ye timi antwen. Because we can Paul the Selasa. Man of God. Almost situation na anu adi yo. Pa nyame ni ba. Na ka obi a o cruise in fifi. Na o be da what me adwane. O be fa hin na adwane. Ah, yesa do ko 250 yesa di bia bo wo nai. Orofo dia o. Dia ya dia bo nai. Enti me no mienu ke be dey. Na so omunya ni da so. Enya hoto so. Yes. E bon pa ye to nwum. Ato dwuma awurade. Jesus. O maba ma mu. Orofo e ma wo ba mu. Amen. E ma awurade nya kito wo ni so. Awurade otimi ade nyina aye. Ono no ha oni amane no. Jesus. O se ye fanto no so. O be o ha do timi sa se ni honam ni moja na enya. Orofo. Dabi. So o dwene honam ani a o ba dwene honam. So ba do se do dwene honhom no o dwene honhom. Orofo o ha na honam no. Fa o ha ni ababrasane nyina fa to awurade anim. Sasa awurade ne nim de ye ma ne ma. Paul ne Silas o maba ma mu. O maba ma mu. Na so enam so o mo to dwom. Am awurade sa chane dadi. Am epro e wo ho nyina ebiebie. Orofo odo bonefo na ahihye biara. O ha biara bonefo na nam mu. So obese odo ko ha na ababrasam no. So otimi gina bompa ya awurade beyi ne nyina afiru so amawo. Sasa o se bibia ho ne mre. Ebi amra ne na ensoye. Awurade beyi o ha no ababrasam ne nyina afiro. Ni nya so benya otwa honhom no watimi agina wo Yesu Kristo limu. No watimi abompa ya twa awurade ani. Amen. Oh Yesu Kristo. Nyame nipa nyame hira. Adofo ye be bompa ye menim o ha no problem bia wo mu. Nyame asam emakwa. Na ba ye so ampa ba wo mu so no ese ye den ye bompa ye. Yes. Ye Paul ne Silas ye menim mienu ye peye bi. Jesus. Me wo me ha wo so wo ha. Wase na ye kyekere wom. Ye de ehoma ye den. Ka so keka ha no wase. O kan to Jesus na wase na impofiri mu wara asase wo so kase ma afiase no nyina so wo so yi. Na amunmu ho ala aporo no nyina buabue. Na won nyina ho sane wo asane se bibia kyekere ati ase ye kyekere on kokoro baba wo so. Oh yes. Ase bi ba samse so ahoma na filistifo ada kyekere ne yade esane sane ba bia de wa hye sabre odofo ye bompa ye. Oh yes. For the next 3-5 minutes. Sorry. O yare kura sorry. O yare kura sorry. Papa no ma me hu say de me nam mu no. Ono ne de no so sen me. Oh yes. Ono kra ka chem say I wish you soon recovery. Oh yes. Obi ane sabre na me na kom oh Adam say doctor ya ha me ka metia so ama sen me nan. Odofo ye bom pa ye sabre. Ye ka kire awurade. Oh yes. Obi bia de wa hye ne nsa. Jesus. Ye born once entity ye kika fom no. Na wo pa no adarete na ko. O se ye de o mo hye obi nsa so onye de on show so. Obi ade wa hye ne nsa so on show so. Hu mu satellite bi ade ato abrabo so. Ye de ato shabre so, ye de ato ma so, ye de ato ukru so, ye de ato wanu anyam so waware so. Wo be disconnect ne sesi a. Jesus. Afiase bi ade wa hye. Wo da hospital wo hye fiase. Media mi abi fie ene ye de me to ye. Hallelujah. Amen. Nanso me bompa ye me su fura awurade no. Wayi mi. Also obey obecho. Hallelujah. Amen. Bia ye de homa kyekere wo. Ehoma ni bi ye ka. Na bia kyekere wo. Ehoma ni bi ye yare. Umpom nyina honam. Ekuro na ho na so we de moti say kuro ewo ho. Orofo ye bompa ye. Jesus. Wase na eda no wo nyina so. Enti de wo na mu no ewo nyina so. Edi enti na ma saade na ba. Ni nyina so ne say you know. We are about to pray. Say your body be na waya. Confess your sin and call the blood of Jesus to clean everything. Amen. Say body be na say waya. Ka body ne kire awurade. Jesus. Nkuto na wo so piem. Ka kire awurade say man no me ho fa kire me. Na me nya bio. Na say nipa ne ti ase na say so ko sere na ko bu ko to jo ko pa na chawo. Sere awurade wie God first. Ti ye bom pa yes abri. Jesus.
Kasi awurade Yesu. Awurade Yesu. Ena no pai. Ena no pai. Wasama ba me nkyɛn. Wasama ba yɛn nkyɛn. Wa ogie Paul ne Silas. Wa ogie Paul ne Silas. Abria do ko hyɛ obi nsa. Abria do tu afiase mfimfiri. Abria de homa kyekyere nnua bɔ mo nan. De homa kyekyere nnua bɔ mo. Na awurade ma wɔ soro kasa ye. Awurade ma wɔ soro kasa. Na nyinasoa no woso ye. Na nyinasoa woso ye. Na impofiri mu hɔ la. Impofiri mu hɔ la no. Asase woso pa ye. Asase woso pa ye. Na pro mu atutu biabie ye. Pro mu atutu biabie. Na no mo sane sane wo. Mo sane sane wo. O san Nyankopɔn no. O san Nyankopɔn yi. Wo Yesu di mo. Wo Yesu Kristo di mo. Me de me ha ba wani mu. Ni amina mu biara. Ni atuma brabo. Ni ejira suo. Sa me biama no bom paye. Sa me bom Samuel. I call the blood of Jesus. The supreme power. That in the blood of Jesus. To break everything now. In the name of Jesus. Bom paye. Whosoever anything, Father Lord, fighting against my life, any evil manipulation enchantment, I command the fire of the Holy Ghost. Conform biara busum biara, this biara uradi, okita before to me, chanting against me. I call the tender of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost to crush them now in the spiritual altar, in the physical altar, fighting against my life. I call the tender of the Holy Ghost to break it now. I call the name of Jesus, the supreme power of the Holy Ghost, to break everything. Holy Ghost fire, in the name of Jesus. I pray for our listeners. I don't want to see a Sabbath. I want to vampire Sabbath. Of Pipiara, of Manufana Church. Yes, you be a Sanua. Yes, you be a Sanua. In the name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. 00233 32 90 6169 00233 32 bio 94 90 81 order for my friend. WhatsApp no see you ready. WhatsApp no so 0032 492 075 745. Me to me WhatsApp boni yama. Yeah. They say Facebook no call off. Ubet me after order for 0032 32 bio 90 6169 0032 32 bio 94 9081 WhatsApp 0032